Goed, ons beweeg dan aan na Ken jy die see deur Yskrige. Ons gaan hom eers weer lees en dan gaan ons verduidelik. Ken jy die see, meneer? Ken jy die see? Hy lyk nou soos jou voorstoep blink geskuur en kalm soos min dinge hier benee, maar hy is gevaarliker as vlam of vuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is dier. Die vrede, kalmer as 'n stil soet kind, lyk of dit dae lank sal duur. Maar word die bries 'n bulderende wind, dan veg jy vir jou lewe uur na uur. En jy sê nog, meneer, die vis is dier. Ja, sleep die swart wind die swart nag mee. Waar kry jy ons hulp dan? Waar's ons naaste buur? Die dood staan voor die deur. Gee hy nog net een tree, dan kelder hy ons almal in sy koue skuur. En jy sê nog, meneer, die vis is dier. Wat van die storms wat nooit ophou raas? Jy sit pal in jou kliphuis, klam en guur, en hoor die wind al woester wreder blaas, en daar's geen sprokkel hout meer vir jou vuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is dier. Was jy al van jou bootjie soos 'n veer gevee, deur 'n gruisgolf soos 'n tronk se muur? Wat help dit om te spartel en te skree? Nee, sluk jy eers daardie water sout en suur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is dier. Ken jy die doodangs van as die rukwind klap? Die waansin ken geen redmiddel of kuur. Hy vreet ons aan jou ingewande nesse krap. Hy's koud soos ys, heet soos helle vuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is dier. Ken jy die see, meneer? Ken jy die see? Hy wat met groen jaloerse oë na ons staar. Ons wat net een ou mistrappie moet gee, en hy kom tromp op ons afgestuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is dier. Sien jy die kromme vroukie daar, mevrou Matthee, wat telkens ver oor die golwe tuur? Sy dink die bries bring haar seuns betyds vir tee. Hulle slaap al drie agter die kerkhof muur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is dier. Goed, ons beweeg dan aan na die titel van die gedig, die titel. In die titel, of in die gedig word die titel 4 keer herhaal, in strofe 1 en in strofe 14. Die herhaling hou die leser se aandag reg deur die gedig. Die ellips aan die einde van die titel verhoog die spanning en skep afwagting. Meer kan gesê word. Dit laat ook die leser nadink of hy of sy werklik die see ken. Die retoriese vraag impliseer ook dat die persoon met wie gepraat word nie werklik die see ken nie, of verstaan waardeur die vissermanne moet gaan om die vis gevang te kry nie. So the title is repeated 4 times in the poem in stanzas 1 and 14. The repetition keeps the reader attention throughout the poem. The ellipse at the end of the title increases the tension and creates anticipation. More can be said. It also makes the reader think whether he or she really knows the sea. The rhetorical question also implies that the person being spoken to does not truly know the sea or does not understand what the fisherman must go through in order to catch the fish. Die spreker in die gedig, the speaker in the poem. Die gedig bevat 'n ekspreker wat dan die visserman is. Dit maak die gedig meer persoonlik en geloofwaardig. Die spreker verduidelik al die gevare wat die visserman moet deurgaan op die see. Hy praat met die viskoper wat oor die prys van die vis stry. Die klant word as meneer aangespreek. Dis eintlik meer sarkasme as respek, juis omdat die man so oningelig is en stry oor die visserman se prys. Die koper word ook soms as jy aangespreek. Die klant is stilswyend, hy praat nie terug nie. Die gedig kom daarom as 'n dialoog voor, maar omdat die spreker eintlik met die koper se woorde herhaal, is die gedig eerder 'n monoloog. En dan die monoloog, die gedig lyk soos 'n gesprek tussen die viskoper en die visserman, maar die visserman herhaal elke keer net die klant se woorde. Dit is dus 'n monoloog of alleenspraak. So the poem has a first person narrator who is then the fisherman. This makes the poem more personal or credible. The speaker explains all the dangers that the fishermen endure at sea, and he addresses the fish buyer who argues about the price of the fish. The customer is addressed as meneer, sir.
This is actually more sarcasm than respect, precisely because the man is so uninformed and argues about the fisherman's price. The buyer is also sometimes addressed as you. The customer remains silent. He does not reply. The poem therefore appears as if it is a dialogue, since there are two people, but because the speaker only repeats the customer's words, it is in fact more of a monologue or a soliloquy. The monologue, the poem seems like a conversation between the fisherman and the fish buyer, but the fisherman only repeats the customer's words. Therefore, it is a monologue or a soliloquy. Die lyriese gedig of 'n ballade. 'n lyriese gedig is 'n gedig wat gesing kan word. Dit het sekere kenmerke soos herhaling, halfrym, eindrym en bevat dan ook 'n vorm van 'n refrein ook. Die kenmerke van 'n lyriese gedig hier is herhaling van die titel in die gedig, herhaling van die refrein, reëls 15, 15, 20, 25, 30, 35 en 40. Kruisrym is teenwoordig in elke kwatryn. Persoonlike gevoelens, emosies van die spreker word uitgedruk. In geval van die sorge en gevare wat 'n visserman trotseer, om die vis te vang en dan te verkoop. Alle ballades is lyriese gedigte. Die ballade vertel wel net 'n storie by wat nie noodwendig in alle lyriese gedigte na vore kom nie. So, lyrical poem ballad. The lyrical poem is a poem that can be sung. It has certain features such as repetition, half rhyme, and end rhyme, and also often includes a form of a refrain. The features of a lyrical poem in this poem is the repetition of the title of the poem, the repetition of the refrain in lines 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40, cross rhyme that is present in every quatrain, as well as personal feelings or emotions that the speaker express. In this case, the worries and dangers that a fisherman faces in order to catch the fish that they sell. Note, all ballads are lyrical poems. The ballad simply tells a story in addition, which is not necessarily present in all lyrical poems. Die bou van die gedig, the structure of the poem. Die uiterlike bou van die gedig bestaan uit 8 strofes. Elke strofe bevat 4 reëls. Daar is 'n refrein tussen elke strofe. Die gedig het 'n vaste rympatroon, kruisrym. Die rym dra ook by tot die idee van die swaar kry van die visserman om die vis gevang te kry. Reëls 2 en 4 in elke kwatryn eindig met die woorde wat rym of eindig op die woord uur, sodat dit kan rym met die refrein wat elke keer eindig op duur. Die herhaling van die refrein beklemtoon ook dat die koper se oningeligtheid en sy ongelukkigheid met die prys van die vis. Die innerlike bou, kwatryne 1 en 2 gee 'n oorsig van die visserman se dilemma en kwatryne 3 tot 8 bespreek telkens 'n ander probleem wat die vissermanne aanpak. So the structure of the poem, the external structure, the poem consists of 8 stanzas. Each stanza consists of 4 lines. There is a refrain between every stanza. The poem has fixed rhyme scheme, cross rhyme. The rhyme also contributes to the idea of the hardship of the fisherman to catch the fish. Line 2 and 4 in each quatrain ends with the word that rhymes or a word that ends on the word uur, so that it can rhyme with the word in the quatrain duur. The repetition of the refrain also emphasizes the buyer's ignorance and unhappiness with the price of the fish. The internal structures, quatrain 1 and 2, gives an overview of the fisherman's dilemma, whereas quatrain 3 to 8 each time discusses a different problem faced by the fisherman. Die refrein versterk die struktuur van die gedig, beklemtoon die ontsteltenis van die visserman oor die koper se onkunde, bind die gedig tot 'n eenheid, dra by tot die boodskap van die gedig en herhaal 8 keer met wisseling in die woorde dan en. So the refrain strengthens the structure of the poem. It emphasizes the fisherman's distress at the buyer's ignorance. It binds the poem to a unit, contributes to the message of the poem, and repeats 8 times with variations of the words dan and en. Progressie, the progression. Die see begin kalm, dan is daar seestorms en winde.
Die visserboot is op die see in ongure omstandighede, dangerous circumstances, en die see neem dan die lewe of lewens wat die hoogtepunt is van die gedig. So the sea begins calm, then there are sea storms and winds, the fishing boat is on the sea in dangerous conditions, and then the sea takes lives, which is the climax of the poem. Die stemming van die gedig. Daar is 2 oorheersende stemmings wat in die gedig voorkom, droefgeestig, hartseer, morbied, treurig, gevoel van skuld. Woorde wat daarby pas is kerkhof, muur en tuur, en dan ook vrees en spanning, doodsangs en spartel en vervreder. So there are 2 dominant moods or tones in the poem. The first is that of melancholy, sadness, morbidity, grief, or feeling of guilt. Words that work with this is the word kerkhof muur, the cemetery wall, and tuur, to peer out. Fear and tension is another one. Words that work with this is doodsangs, fear of death, spartel, struggle, vreder, more cruel. Die toon van die gedig, the tone of the poem, die spreker is beskuldigend, ontsteld of seergemaak. The speaker is accusing, upset or hurt. Leestekens, punctuation. Verskeie leestekens word gebruik. Kommas, ellips, vraagteken, uitroepteken, aksentteken en aanhalingsteken. Die aksenttekens en die uitroeptekens word gebruik om die woorde te beklemtoon. Die ellips of vraagteken laat die leser dink. Die gebruik van die leestekens wek ook emosie by die leser. So punctuation, various punctuation marks are used, commas, ellipse, question marks, exclamation marks, accent marks, and quotation marks. The accent marks and exclamation marks are used to emphasize certain words. The ellipse or the question marks are used to make the reader think about the topic at hand. The use of punctuation also arises emotions within the reader. Die retoriese vrae, rhetorical questions, dit beklemtoon dat die persoon met wie gepraat word, nie dit waaroor die spreker praat ken of verstaan nie. Hulle ken dus nie die see nie. So they emphasize that the person being addressed does not know or understand what the speaker is talking about. Thus, they do not know the sea. Die tema van die gedig, mense het nie altyd genoeg waardering vir mense se arbeid of risiko's wat hulle aangaan om geld te verdien nie. Let wel, die gevaar van die see is nie die fokuspunt van die gedig nie, eerder die gevaar wat die see inhou vir die wat daardeur 'n lewe probeer maak. So the theme, people do not always have enough appreciation for others' labor and the risk that they take to earn money. Note, the danger of the sea is not the focal point of this poem. Rather, it is the danger of that the sea holds for those who are trying to make a living from it. Die boodskap, daar is 2 fokuspunte in die gedig. Moenie die natuur onderskat nie en mense waardeer mense se arbeid en produkte wat hulle lewer sonder om net na die prys te kyk. 2 focal points of the message. Do not underestimate nature and appreciate people's labor and the products that they deliver without looking at the price. Dan beweeg ons aan na die gedig. Ken jy die see, meneer? Ken jy die see? Hy lyk nou soos jou voorstoep blink geskeer en kalm soos min dinge hier benee, maar hy's gevaarliker as vlam of vuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is duur. Do you know the sea, sir? Do you know the sea? It looks now like your front porch polished to shine and calm like few things here below, but it is more dangerous than flame or fire. Then you still say, sir, the fish is expensive. Ons het enjambement in die gedig, wat die gedig laat vloei, so we've got enjambment in the poem, which makes the poem flow. Herhaling, die herhaling suggereer dat die viskoper nie die see ken nie. Sy onkunde is die rede dat die koper kla oor die prys. Die viskoper hier word direk deur die spreker aangespreek. So, the repetition is to suggest that the fish buyer does not know the sea.
His ignorance is the reason that the buyer complains about the price, and the fish buyer is addressed directly here by the speaker. Die woord meneer is die viskoper. Dit is tussen kommas om die woord te beklemtoon. Die visserman is eintlik sarkasties, omdat hy die man verwyd, omdat hy oor die vis kla. So the fish buyer is then the sir of die meneer. It is placed in between commas here to emphasize the word. The fisherman is actually very sarcastic because he blames the man for complaining about the fish. Hy lyk nou soos jou voorstoep blink geskuur, vergelyking, die see, hy, word vergelyk met 'n stoep wat blink geskuur is, met ander woorde glad, kalm en rustig. Daar is nie golwe of winde nie. So the sea, he, is compared to a porch that has been polished to shine. In other words, smooth, calm and quiet. There are no winds, there are no waves. Die woord benee should have been benede, which means beneath. Dit is verkort sodat dit kan ry met die woord see, en dit verwys na die aarde hier langs die kus by die see. So benee should be beneath, meaning below, shortened in order to rhyme with the word sea. And this refers to the earth, here by the coast or near the sea. Die woord maar dui op 'n wending of 'n verandering. Iets gaan teen die kalmte van die see ingaan. The maar, but, indicates a turning point or a change. Something is going to disturb the calmness of the sea. Hy is gevaarliker as vlam of vuur. It is more dangerous than flame or fire. Die kontras, die see wat nou rustig en kalm is, kan gevaarliker wees as vuur of vlamme. Die see het al meer skade aangerig as brande. Die metafoor, die see word direk vergelyk met 'n vuur of met 'n vlam. Die mag van die see word deur die herhaling van die v-klank alliterasie beklemtoon. So the contrast, the sea, which is now calm and peaceful, can be more dangerous than fire or flames. The sea has already caused more damage than fire. The metaphor, the sea is directly compared to a fire or a flame, and then the alliteration of the V sound emphasizes the power that the ocean or the sea has. Hy's, Elise, should have been hy is. Dit is gedoen ter wille van ritme. So hy's, he is, it was done in order to rhyme, or for the rhythm of the poem rather, sorry. Dan sê jy nog, meneer, die vis is duur. Die refrein beklemtoon deur alleenplasing. Dit dui aan dat die viskoper nie weet van die gevare wat die vissermanne moet trotseer om die vis te kry nie. So the refrain is emphasized by alleenplasing, by placing it alone in a sentence by itself. And it indicates that the buyer does not know about the dangers that the fishermen face in order to get the fish. Die vrede is kalmer as 'n stil soet kind, lyk of dit dae lank sal duur, maar word die bries 'n bulderende wind, dan veg jy vir jou lewe uur na uur. En jy sê nog, meneer, die vis is duur. So, the piece, calmer than a quiet, sweet child, looks as if it will last for days. But let this breeze become a roaring wind, then you fight for your life hour by hour. And you still say, sir, the fish is expensive. Ons kyk na die metafoor, die see se kalmte word vergelyk met 'n stil soet kind. Soet kinders is wel nie vir altyd baie lank soet nie, dus dui dit op hoe vinnig dinge kan verander. So the calmness of the sea is directly compared to a quiet, sweet child, therefore a metaphor, but sweet children are not sweet forever, and it shows how quickly things can change. Die alliterasie van die S-klank in reël 6 as ook die D-klank in reël 7 boots die gedruis van die see na. Die herhaling beklemtoon hoe lank die see kalm kan wees en dan skielik weer verander. So the alliteration of the S sound in line 6 and the D sound in line 7 imitates the murmurs of the sea.
The repetition emphasizes how long the sea can be calm and then again suddenly change. Die woord maar dui 'n wending aan. Die lang kalmte van die see staan hier in kontras met hoe vinnig die see kan verander na iets gevaarlik. Die see is onvoorspelbaar. So the but again of the maar indicates a turning point. The long calmness stands in contrast with how quickly the sea can change into something dangerous. The sea is unpredictable. Die bries, 'n bulderende wind. Die ligte wind, 'n bries, kan vinnig in 'n baie sterk wind verander. Dit veroorsaak 'n onstuimige see wat baie gevaarliker kan wees. Die onstuimigheid kan ook, soos die kalmte, lank aanhou. So the light wind, a breeze, can quickly become a strong wind, causing rough and dangerous sea. The turmoil, like the calmness, can last very long. As die weer verander, dan veg jy vir jou lewe uur na uur. As die weer verander, is die vissermanne in gevaar. Die herhaling van uur as ook die eindplasing beklemtoon dat die gevaar vir baie lank kan aanhou. Dit bou spanning in die gedig. Die inversie, uur na uur, is laaste geplaas sodat dit rym met duur en vir beklemtoning. So when the weather changes, the fishermen are in danger. The repetition of the word hour at the end emphasizes that the danger can last for a very long time, and it builds tension within the poem. The inversion places the words hour by hour, uur by uur, of uur na uur, at the end of the line in order to rhyme with the word duur in both line 2 as well as the refrain. It also emphasizes the time. Personifikasie, bulderend, om te skree of om te gil, en onomatopee, die klank van die wind word vergelyk met 'n harde skreeugeluid. Die B-alliterasie beklemtoon die gevaar. So bulderend, personifikasie, dit klink asof die wind skree of gil op die vissermanne. Personification, roaring, it is as if the wind is screaming, and then you've got onomatopoeia as well. The wind is compared to a loud scream. The B alliteration also emphasizes the dangers of the wind. En jy sê nog, meneer, die vis is duur. Die jy word beklemtoon, dit dui op minagting, ontsteltenis, verontwaardiging uit teenoor die viskoper wat kla oor die prys. So the you emphasizes the contempt or indignation towards the fish buyer. Dan het ons progressie. In reël 6 is die see stil en in reël 8 is dit bulderend. In reël 8 het ons 'n bries en in reël 9 of in reël 8 verder het ons dan weer 'n wind. Dan in reël 7 het ons dae en dae wat die storms aanhou, en dan het jy uur na uur in reël 9 wat jy moet beklei vir jou lewe. So in line 6 we have quiet, in line 8 we have roaring. So it goes from quiet to roaring, the wind, the ocean. We have a breeze at first in line 8, but we end with a strong wind also in line 8. In line 7, things are calm for days on end, but then all of a sudden you need to start fighting hour by hour. Ja, sleep die swart wind, die swart nag mee. Waar kry ons hulp dan? Waar's ons naaste buur? Die dood staan voor die deur. Gee hy nog net 1 tree, dan kelder hy ons almal in sy koue skuur. En jy sê nog, meneer, die vis is duur. Yes, the black, black wind drags the black night along. Where do we find help then? Where's our nearest neighbor? Death stands before the door. If it takes one step, he will sink us all into his cold shed. And you still say, sir, the fish is expensive. Die woord ja beklemtoon die gevaar van die wind wat aan die vorige strofe bespreek is. So the yes
emphasizes the danger of the wind that is mentioned in the previous stanza. Die swart, herhaling van swart, beklemtoon die slegte omstandighede, swart verwys na die dood. So the repetition of black emphasizes the bad conditions, and the word black refers to death. Die swart wind, black wind, die Kaapse suidoosterwind, wat gewoonlik storms meebring, it refers to the Cape southeasterly wind, which usually brings with storms. Die swart nag verwys daarna dat die nag donker en gevaarlik is. Die storm in die nag as die storm in die nag die see tref, is daar letterlik geen lig nie. So the night is dark and dangerous, and when a storm hits at night, there is literally no light anymore. First line, sleep en mee dui personifikasie aan. Die gevaar trek jou in. Die wind waai die hele nag deur. So the personification of the words drag and along, it means that the danger is physically pulling you in. The wind is blowing throughout the night. Die woord buur should be buurman, again done so that it will rhyme with the word skuur en dier. With this, we also have intertextual reference. Waar kry ons hulp dan? Waar's ons naaste buur? Die intertextualiteit kom uit Psalm 21 vers 1, waar kom ons hulp vandaan? Bedoelende dat die gevaar tot die gelowiges sal laat begin twyfel, dat hulle gehelp kan word. Ons het ook 'n retoriese vraag, wat hulle hulpeloosheid beklemtoon. So in this case, we have intertextual qualities with Psalm 121 verse 1, where it says, "Where does our help come from?" This suggests that the danger will even make the most faithful begin to doubt that help will come. The rhetorical question emphasizes the helplessness of the fishermen. Die herhaling van waar beklemtoon dat daar geen hulp is as jy in die storm vasgevang is nie. Die assonansie van die A-klank vertraag die tempo. Dit beklemtoon dat die storm lank duur en dat hulp ver is. Waars, weer eens, is elisie, wat gedoen is terwille van ritme en rym. So the repetition of where highlights that there is no help if you get caught in the storm. The assonance of the A sound slows down the tempo, emphasizing that the storm's duration is very long and there is very great distance between them and help. The vaars is also has a contraction or elisie, which was done in order for the rhythm to remain the same, as well as rhyme. Die dood staan voor die deur. Dood is personifikasie. Die storm is so gevaarlik, die dood staan vir hulle en kyk, is baie naby, wag vir hulle. So death is personified here. The storm is so dangerous that they can see death standing before them, very near, waiting. Gee hy nog net een tree. Die aksenttekens op woord een beklemtoon hoe naby die dood is. Die woord net dra by tot die gedagte oor dat die dood nader is as wat hulle dink. Hy verwys na die dood. So the accent lines on the word een emphasizes how close death is. The word net also adds to the idea that death is closer than they think, and hy refers to death. Dan kelder hy ons almal in sy koue skuur. Die woord kelder beteken om te vernietig of te verwoes. As die storm net 'n bietjie erger raak, vat hy dood almal. Die koue skuur is 'n metafoor. Almal sal in die koue of eensaamheid van die see verdrink. Die skuur is die bodem van die see, gewoonlik positief omdat skure voorraad berg. Hier is dit wel negatief, want die lyke is onder op die bodem van die see. Right, so in this case, the kelder means to destroy or to ruin. The storm, if it only gets a little bit worse, then death, will take all of them. Die koue skuur refers to the cold shed, which is a metaphor,
and this refers to the bottom of the ocean. Now, usually a skuur is something that is seen as positive, but in this case it is very negative because it refers to the bottom of the ocean, and what you will find at the bottom of the ocean are the corpses of those who have been taken by the sea. The refrein is the same as that of stanza 2, so you can use the notes for stanza 2. Die progressie wat ons sien in die gedig, of in strofe 3. Staan, tree en nader. Stand, step and sink. The approach of death is summarized in these words. Die naderkom van die dood word in hierdie woorde saamgevat. Eers staan hy vir hulle en kyk, dan tree hy nader en dan kelder hy hulle in sy skuur. So first, death is standing there waiting for them. When the storm gets worse, he steps closer, and when it reaches its pinnacle, he sinks them in the shed. Wat van die storm wat nooit ophou raas? Jy sit pal in jou kliphuis, klam en gier, en hoor die wind al woester wreder blaas, en daar's geen sprokkel hout meer vir jou vuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is duur. What about the storms that never stop raging? You sit trapped in your stone house, damp and bleak, and hear the wind blowing ever more fiercely, more cruelly, and there's no firewood left for your fire. Then you still say, sir, the fish is expensive. Die retoriese vraag beklemtoon dat wanneer hierdie storms nie ophou nie, hulle nie kan visvang nie en ook nie 'n inkomste kan kry nie. So the rhetorical question emphasizes that when these storms do not stop, they cannot go out to catch fish and therefore do not earn any income. Die woord nooit is gepas omdat hierdie mense hulle hele lewe met die storms moet saamleef. Die hyperbool, die storm hou lank aan, maar duur nie altyd nie. So never is appropriate in this case because these people must live with these storms for their whole lives. The hyperbole, however, is that the storms do last very long, but they do not last forever. Remember, a hyperbole is an over-exaggeration of a fact or an idea. Personifikasie, die storms woed, hulle raas nie, dit beklemtoon die magteloosheid. So personification, the storms do not necessarily make an actual noise. It should have been this wat nooit ophou woed nie, which is more appropriate, so they are raging storms. Also, this emphasizes the powerlessness of the fisherman. The word jy verwys na die visserman, nie na die viskoper nie. So the word jy here refers to the fisherman, it does not refer to the fish buyer. Sit jy pal in jou kliphuis, klam en gier. Tydens die storm is die visserman vasgevang in sy huis. Hy kan nie vir sy mense sorg nie, hy het geen inkomste nie. The fisherman is trapped in his house during the storms. He cannot provide for his family because he has no income. Die woord pal means gedurig of gereeld. Pal means regularly or constantly. Die woord guur means of verwys na die storm en die koue, ongure weer. So it refers to the storm and the cold, bad weather or terrible weather. Dit is onplezierig en koud in die huis. It is unhappy or unpleasant and cold inside the house. Die woord klam en gier is 'n inlassin of 'n parentese. Klam en gier, extra inligting beskryf die atmosfeer in die huis. So this is a parenthesis, which is damp and bleak. It gives extra detail about the unpleasant atmosphere that is inside the house. Die alliterasie van die W-klank beklemtoon die wrywing van die wind teen die strukture. Hoor die winde, dit is sintuig van gehoor. So we can hear the winds in this case. The W sound, the alliteration of the W sound, emphasizes the friction of the wind against the structures. And like I said,
you have a sense, or we use the sense of hearing in this stanza or in this line. Die woord sprokkel beteken stukkies droë hout. Hulle het nie hout nie omdat dit nat is van die reën, of dat hulle nie kan uitgaan om hout te gaan haal nie. So sprokkel refers to firewood or small pieces of dry wood that they use to start the fire. They do not have any more firewood because A, it is wet from the rain, or B, they cannot physically go out and go looking for more. Wreder blaas personifikasie, die wind se aanhoudende sterk waai word vergelyk met iemand wat wreed blaas. Reël 16, die storm wat raas, aanhoudende geraas wat die wind maak, is beskryf as iemand wat konstant raas. So the personification in this section is the winds that are continuously blowing strongly against the structures is seen as someone that is blowing cruelly onto the building. Imagine the big bad wolf. Reël 16, line 16, the storm is making noise. The continuous noise of that the wind makes is described as someone that is constantly making noise. Dan het ons en polissendeton, die herhaling van voegwoorde, dit beklemtoon die gevoel van magteloosheid wat die visserman ervaar. So the polissendeton and the repetition of the conjunction en emphasizes the feeling of powerlessness that the fishermen are experiencing. Die woord vuur in strofe 1 en strofe 4 is in kontras met mekaar. Strofe 1 is dit gevaarlik, waar in strofe 4 is dit koesterend of vertroostend. So the word vuur is in contrast with that which is mentioned in stanza 1. In stanza 1, the fire is dangerous, something that can destroy you, and in stanza 4, it is comforting or consoling. Die woord daars, again, Elisi should have been daar is, done because of rhythm. En die refrein is dieselfde as met strofe 1. The refrain is the same as in stanza 1. Was jy al van jou bootjie soos 'n veer gevee, deur 'n grys golf hoog soos 'n tronkse muur? Wat help dit om te spartel en te skree? Nee, nee, sluk jy eers daardie water sout en suur, dan sê jy nog meneer, die vis is duur. Have you ever been swept from your little boat like a feather by a grey wave as high as a prison wall? What good does it do to struggle and shout, no, no? Then you swallow the waters salty and sour. Then you still say, sir, the fish is expensive. So the first two lines, die eerste twee reëls, is 'n vergelyking, 'n simile. Die visser op die boot word vergelyk met vere, reël 21. Die golf word vergelyk met die hoogte van 'n tronkse muur, reël 22. Hierdie twee reëls beklemtoon die magtigheid van die see teenoor die magteloosheid van die vissers, reël 21. Die ondeurdringbaarheid en impenetrability van die golf. Die vissers staan nie 'n kans teen hierdie golf nie, reël 22. So we have a simile. The fishermen in the boat are compared to feathers, line 21, and the waves are compared to the height of a prison wall, line 22. These two lines emphasize the following: the power of the sea versus the powerlessness of the fishermen, and the impenetrability of the wave. The fishermen stand no chance against it. Grys golf, hoog, alliterasie van die G-klank, beklemtoon die gevaarlikheid van die see en die golwe. So the alliteration of the G sound emphasizes the danger of the ocean and the waves. Die woord bootjie is 'n verkleining. It's not a boot, it's a bootjie. Verkleining dui op die nietigheid van dit wat die vissermanne moet beskerm. So it emphasizes the insignificance of that which is supposed to be protecting the fishermen. Soos 'n veer gevee, enjambement en alliterasie van die V-klank, beklemtoon hoe vinnig alles kan gebeur op die see. So the enjambment as well as the repetition of the V sound, the alliteration of the V sound, emphasizes how quickly things can change or can happen on the ocean.
Wat help dit om te spartel en te skree nee, nee? Beklemtoon die magteloosheid van die vissers. As die see jou vat, help skree en spartel nie. So it emphasizes the struggling of the fishermen or the powerlessness of the fishermen. If they get thrown into the ocean, struggling and shouting for help does not help you. It makes things worse. Die woord spartel beteken om te beklei of vinnig te beweeg. Jy is nie sterk genoeg om teen die see te beklei nie. So the word spartel means to fight against or to move quickly. You are not strong enough, or it emphasizes again here that you are not strong enough to fight against the ocean. Na die dubbelpunt is die direkte woorde van die visser. So after the the colon is the direct words of the fisherman. Sluk jy eers daardie water sout en suur. Dit verduidelik wat sou gebeur as die vissers nee nee skree. Hulle gaan water sluk en vinniger doodgaan. So this explains to us what will happen if the fishermen do shout no, no. They are going to swallow more water than they would have, and they are going to die faster. In hierdie gedeelte het ons ook die alliterasie van die S-klank. Dit beklemtoon hoe sleg die water is. Die meervoud waters, jy sluk baie water, dit beklemtoon die massa water om die visserman, en die woord eers beteken then. Hoe stiller jy is, hoe minder water sluk jy. So the alliteration of the S sound emphasizes the harshness of the water. The plural of the word waters means that you swallow a lot of water, or it highlights the massiveness of the amount of water that you are in. The word eers, once, shows that as soon as you resist, you start drowning faster. So the quieter you are, the less you fight back, the better chance you stand. Dan sê jy nog, meneer, die vis is dier, same as in stanza 1. Ken jy die doodangs as die rukwind klap? Die waansin ken geen redmiddel of kuur. Hy vreet mos aan jou ingewande nesse krap. Hy is koud soos ys, heet soos hulle vuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is dier. Do you know the fear of death when the gust slaps? This madness knows no remedy or cure. It gnaws on your guts like a crab. It's cold like ice, hot as hellfire. Then you still say, sir, the fish is expensive. Die retoriese vraag, die spreker weet, die koper weet nie, die verduideliking van hoe dit voel, volg op hierdie vraag. So the rhetorical question, the speaker knows that the buyer is unaware, and the explanation of what the question is asking follows on this question. Die woord doodsangs, fear of death. Die visser is bang om dood te gaan. Die angs wat hy hier voel is baie erg. So the fisherman is scared of dying, or has an extreme fear of dying. And the anxiousness of the speaker is extremely bad at this point. Die rukwind klap, rukwind is a gust of wind. Personifikasie, die wind is wat skielik op jou afkom, voel asof dit jou soos 'n persoon klap. So the personification, a gust of wind, the wind strikes you so suddenly that it feels like someone slapping you. Die verwys na die storm, die aksentteken beklemtoon dit, so the accent line emphasizes that the word die refers to the storm. Waansin is madness. Die gevaar van die wind en die storm maak die vissers mal van vrees. So the word waansin means madness. The danger of the wind drives the fishermen insane with fear. Ken geen redmiddel of kuur. Die absolute vrees wat die vissermanne hier beleef, kan nie met medikasie, 'n kuur, reggemaak word nie. So the fear of that the fishermen experience when they have these winds that start blowing cannot be cured by any sort of medicine.
Die waansin ken geen redmiddel of kuur, die magteloosheid en hulpeloosheid van die vissers word weer beklemtoon. Wanneer die visser op see daardie winde hoor, begin hulle waansinnig raak van vrees, omdat hulle weet watter gevaar dit inhou en dat hulle niks daaromtrent sal kan doen nie. So in this case, the powerlessness of the fishermen and helplessness of the fishermen are again emphasized here. When the fishermen hear these winds starting to blow over the ocean, they start going insane with fear because they know what dangers it holds in and knows that there is nothing that they can do in order to stop that. Hy vreet mos aan jou ingewande nes 'n krab, 'n vergelyking, 'n simile. Die vrees of angs word vergelyk met 'n krab wat aan die visser se ingewande eet. Dit versterk die mag van die storm en die vrees van die visser. Die angs vreet aan hulle, die angs kan hulle vernietig of doodmaak. So here we have a simile. The fear of the winds are compared to a crab eating at their intestines. The fear consumes them, it can destroy them. So it strengthens the idea, or it emphasizes the idea of the power of these storms and the fear that the fishermen have, and then also, like we said, says that this anxiousness can kill them. Hy vreet mos aan jou ingewande, personification. Die hy is die storm of die vrees wat aan die vissermanne eet, ongemaklik of bang laat voel, en 'n krab is a crab. So personification, the hy, the storm or the fear is busy eating on the fishermen, which basically means that it is making them uncomfortable, it makes them feel scared. Huis refers to the doodsangs, it should be hy is, so it refers to the fear of death. Koud soos ys, heet soos hulle vuur. Die vrees laat die vissermanne in sweet uitslaan soos wanneer dit warm of heet is, maar hy is koud soos ys omdat hy angstig of bang is. Ons het ook 'n vergelyking hier, koud soos ys, gevoelloos, genadeloose storm, heet soos hulle vuur, so warm en gevaarlik soos die hel. So the fear that the fishermen are feeling here makes them start to sweat as if it is warm, heat, but it is cold as ice because they are so anxious or so scared. The simile that we have here, or similes rather, is cold as ice, meaning it is merciless storm, it does not feel anything for you, and heet soos hulle vuur, hot as hellfire, means it is as fierce and as dangerous as hell. Heet soos hulle vuur, die vrees vir die stormwinde is gelyk aan die vrees vir die hel. Die uitroepteken versterk die gevoel van angs. So the fear that the people are feeling here for the winds that is coming with the storm is directly compared here to the fear of hell. The exclamation mark that is at the end of the sentence strengthens this feeling of anxiousness. The refrain is the same as that of stanza 1, dieselfde as strofe 1. Die paradox. In reël 29 is dit dan so koud soos ys, so heet soos hulle vuur. Die stelling of die voorstel of situasies wat onlogies, absurd of teenstrydig lyk, maar logies waar kan wees. In die geval is die ys heet en hulle vuur 'n paradoks. Dit maak sin omdat die angs mens koud maak soos ys, maar tog laat sweet soos wanneer dit warm is en hulle vuur, die storm of gevaar, die angstigheid veroorsaak. So in line 21, the paradox comes forth in line 21. A paradox is a statement or a situation that seems illogical, absurd, or contradictory, but can be logical or true. In this case, it is ice, hot, and hellfire which creates the paradox. It makes sense because fear makes one cold as ice, but also sweaty as if it is hot. The hellfire, the storm, or the danger causes this anxiety.
Ken jy die see, meneer? Ken jy die see? Hy wat met groen jaloerse oë na ons gluur. Ons wat net een ou misstappie moet gee. En kom hy tromp op ons afgestuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is duur. Do you know the sea, sir? Do you know the sea? He who glares at us with green, jealous eyes. We who must give just one small misstep, and he comes straight up at us head on. Then you still say, sir, the fish is expensive. Die herhaling van reël 1 en die titel beklemtoon die onkunde van die viskoper en dit beklemtoon die bedrieglikheid en gevaar van die see. So the repetition in line 1 emphasizes the buyer's ignorance and also the deceitfulness or danger of the ocean. Hy wat met groen jaloerse oë na ons gluur, personifikasie, die see waak soos 'n jaloerse geliefde oor sy inhoud, die visse. Die kleur groen is die kleur van die onstuimige see en gluur is to glare. Dis negatief, kyk met kwaai oë na die vissermanne, die see hou hulle die heeltyd dop. So the personification here, the sea is watching them like a jealous lover over its content, which is the fish. The color green is the color of the rough seas, and glares means to look angrily at someone. The sea is keeping a watchful eye over the fishermen and what they are doing. Ons wat net een ou misstappie moet gee. Dis gevaarlik om op die see te werk. Jy kan nie foute maak nie. Die see wag vir jou om 'n fout te maak. So it shows that it's dangerous to work on the oceans. No mistake can be made. Even the smallest error can be fatal. Die woord misstappie, verkleining, diminutive, wys dat selfs die kleinste foutjie lewensgevaarlik kan wees. It emphasizes that even the smallest of mistakes can cost you your life on the ocean. Die woord tromp op means head on, directly, straight. Afgestuur, afgestorm means quickly, so it is rushed at them. If they make a small mistake, this ocean does not take little crosses and paths here. It goes straight for them without mercy, quickly. En hy kom tromp op ons afgestuur. Personifikasie, personification. Die see wat as jaloerse geliefde beskryf word, gaan dadelik, sonder om te wag, op jou afstorm as jy 'n fout gemaak het op die boot. Die spreker bedoel dat die fout wat jy maak gesien word as 'n geleentheid vir die see wat vir jou wag om aan te val, omdat jy die vis uit hom uithaal. So the personification in this case, the sea is a jealous lover that attacks immediately when the fisherman takes anything from it. The speaker here mentions that the smallest mistake can be seen as the opportunity for the sea to attack you, the opportunity that it's been waiting for, because you are taking the fish from the ocean. Ons wat net een ou misstappie moet gee, en hy kom tromp op ons afgestuur, en Jan bement, dui op die beweging van die golwe wat aaneenkom sonder ophou. Die uitroepteken beklemtoon die gevoel of emosie van die vissers op die see. Die alliterasie van die S-klank beklemtoon die geluid van wat die see maak. So the enjambment emphasizes the movement of the ocean continuously without stopping. The exclamation mark emphasizes the emotions of the fishermen, and the alliteration of the S emphasizes the sound that the ocean makes. The refrain is the same as that of stanza 1, selfde as strofe 1. Sien jy die krom ou vroukie daar, mevrou Matthee, wat telkens ver oor die golwe tuur? Sy dink die briesie bring haar seuns betyds vir tee. Hulle slaap al drie agter die kerkhofmuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is duur. Die climax of die hoogtepunt van die gedig word hier bereik, the climax or the the English first. Do you see the bent old woman there, Mrs. Matthee, who time and time again appears far across the waves? She thinks this breeze will bring her sons in time for tea. They all sleep behind the cemetery wall. Then you still say, sir, the fish is expensive. So here the climax of the poem is reached.
die hoogtepunt. Die jy, die spreker betrek die leser deur direk in die skoene van die viskoper te plaas. So the speaker involves the reader directly by placing us in the shoes of the buyer. Die krom ou vroukie, sympathie. Die spreker wek simpatie deur na mevrou Matthee te verwys as krom en oud, as ook die gebruik van die vergelyking. Hier skep dit 'n hartseer toneel. So, Mrs. Matthee is described as a bent and old woman, also the diminutive of the word vroukie, little woman, and this creates a sense of sympathy. We also have a sad scene in this stanza. Mevrou Matthee, die gevare van die see word 'n realiteit gemaak omdat daarna 'n spesifieke persoon verwys word. Dit is nie nou meer net 'n storie nie, omdat daar iemand is wat die wreedheid van die see beleef het. The dangers of the sea become a reality in this section because we are now referring to someone specifically who has experienced the dangers and the cruelty of the ocean. It is no longer just a story. There is proof. Die assonansie van die ou klank beklemtoon die vrou se ouderdom en dat sy lank vir haar seuns wag. So the assonance of the O sound emphasizes her age and how long she had been waiting for her sons. Die herhaling van ver beklemtoon hoe ver die vissers moet ingaan om die vis te gaan vang, en die aksentteken beklemtoon ook hoe ver in die see sy na haar kinders soek. Mevrou Matthee soek gereeld, elke dag na haar seuns. The repetition of the word far emphasizes how far the fishermen need to go out into the ocean to catch the fish. The accent line also emphasizes how far into the ocean she is looking at her looking for her children. Mevrou Matthee does this regularly, every day, waiting for her sons. Die woord tuur means peered or to stare longingly. Sy staar lank en aanhoudend oor die see. She is staring long and continuously or repeatedly over the ocean. Die woord briesie is a light wind, die see is weer kalm, the ocean is calm again. Die woord kerkhof, muur, cemetery, wall, her sons are dead, haar seuns is dood. Die personifikasie die briesie bring, sy hoop die wind blaas haar seuns weer uit die see uit terug. The personification, the wind will bring, so she's hoping that the wind will bring her boys back from the ocean. Ons het ook 'n ironie in hierdie gedeelte. We have an irony in this sense. Sy dink die briesie bring haar seuns betyds vir tee, hulle slaap al drie agter die kerkhof muur. Ironie, sy hoop die wind bring haar seuns terug, maar dit is heel moontlik as gevolg van die wind dat haar seuns nie meer terugkom nie. So we have irony in here. She's hoping that the wind will bring her boys back to her, but it is most probably because of this wind that her sons are dead, that they will no longer return. Hulle slaap is 'n euphemisme vir die dood. Hulle is dood. They are sleeping is a euphemism for death. They are dead. Al drie beklemtoon die wreedheid van die see. Al haar seuns is deur die see doodgemaak. So all three is an emphasis on the cruelty of the ocean. All three of her boys were taken, not one was spared. Dan die refrein, sien ons die volgende skyfie. Die refrein in reël 40. Die woord nog beklemtoon dat die viskoper nog steeds dink dat die vis duur is. Maak nie saak wat die spreker vir hom sê nie. Die refrein beklemtoon weer die ontsteltenis van die visserman omdat die viskoper kla oor die prys van die vis wanneer die prys eintlik die visserman se lewe is. Die visserman verstaan dat die see ook mooi en beeldskoon kan wees, maar vir hom wat sy lewe daaruit moet maak, is die see ongenaaklik en gevaarlik. Die ellips onvoltooide gedagtes. Dit laat die leser nadink oor die stryd van die visserman. Dit beklemtoon dat daar nog baie is wat gesê kan word oor die feit dat die viskoper oor die prys van die vis kla. Dit laat die leser wonder
of die viskoper uiteindelik tot die visserman, uiteindelik tot die viskoper deurgedring het. So the word still emphasizes that the buyer still thinks that the fish is expensive no matter what the fisherman is saying. The refrain again highlights the fisherman's distress because the buyer complains about the price when the real price is actually the fisherman's life. The fisherman understands that the sea can be beautiful, but for him who must make a living from it, the sea can also be merciless and dangerous. The ellipse is an incomplete thought, which makes the reader think further about the struggle of the fisherman. It also suggests that there are so much more that can be said about the buyer's complaint. And this also makes the reader wonder if the fisherman finally got through to the buyer, that the buyer understood what the fisherman needs to go through. As always, if there are questions, you know where to find me.